entaro wasiteko mu district nesisikara abantu bitu niwenda kuhumurizibwa. Abanyadini, abanyamaka kandi hamwe n'abebyo butegetsi bashabirwa kusasirana okwenda kubutura entungu kumuri ntungamo n'ihanga ryo no kutwariza hamwe. Jimeta Shobya uri kumanywa nko mugogozi uri assistant RDC ahabwishaze rya Kajaru mu district ya Ntungamo agambire ebi ubwabire nahayo butumwa bwe ubw'abasalamu bari kuja kuzekero cyo kusiburukiraho echa Eid al-Fitr nahasimira abasalamu bona ahabwe mirimo mirunji bari gukora. Namunonga abasalamu banje ayifaha nanye banyesirize n'abanyeta umaru ndakubaza kubibaza munonga imwe n'umukora mudega hengaro ari kuhayo butumwa bwe Tashobya ashabira abantu kukundana hamwe no kusasirana kugira ngo bakagumiza mune ntunguka y'Eihanga kandi ngenda kubeye kubagamba ku munonga ngo bunobwire bwo kusasirana nubwire bwo kusasirana iwe ngo kusasira mugenzi wawe inakuye unofana yo ubwire ngo tutekateka kureba amakani gasasirana kureba nganda nisasirana kureba byo butayikintu bisasirana kureba twena twerekere ntunguka. Ayo njire yasima mukuru w'Eihanga uwishitinisa President Yoweri Museveni ahabwe mirimo mirunje yari kongera gukorera Eihanga butosha akwatanise na Minister w'eshongazo bwa President Omucharamire Babaranda na mnonga ahabwo kwikirize nkora nunji y'edini utireho nabo kutahe nkora nunji yo kwa abantu sente za Parish Development Model eziri kongera kuyamba abantu kubiho mu bworo na nebindi nyamwinji. Ninyenda kubanza kubasimira Minister w'eshongazo bwa President ahabo kwehayo Minister Babaranda akahabura ba RDC zibona ukuhereza amadini ikitinisa konkor naku uru President Museveni abataje mu Eihanga imumwana abatakumhagera muryara ako President Museveni bambe oweshinza tata oweshinza His Excellency emirime yabasize ko Eihanga nimba byamere no wanje mpura nashasha Amerika President Museveni yatwamuhira garuru twekunganye tubase kushara mukurungi munonga twerekere ntunguka na munonga ahabantu bitu aba PDM ogu agumize muyajumirire nkore sambiye sente za Parish Development Model kandi yashaba abantu kuzikozesa kurunji baketungura ngo habwo kube sentezo nezo kwija kugarrayo akasente ka PDM umukisibomo mutakaza kabaga nebisoro akasente ka PDM mutakaza kashora mabandi bakazi umukisibomo akabaka sente ako niketengwa kandi abafutureba hano mwija kareta imwakuzo ko babihabihe umuntu atunomanya ati yompe mutware tarano nda kusasira takwija kusasira noja kudenka ngu umuningo gona akasenta ko bakareta so tingwena ngocho nga eating cage abantu sente basishe no wabo tine mbuze bagengoko ndashone chisoro wabo tine ngoko bihimbo izine yawayo. Ombutumwa bwe Jime nayongera jumirira abakozi ba government abari gukora kube mirimo y'ibintu mu government aho ari kugira ngo abine mirimejo bamanya ngo babasa kubingwa ha mirimejo ngo habwo kuba hariho abatajine hari mu kamashomero agaresoro byayiga government President Museveni na State House ngira ko bagamba ku Nyononga ndaje tukushwaza na Munonga tubazi go mu district kwenda ngo ibintu biterere mu bifiri no abashada nibija barpotingo mu mashomero uhurira ngo bakwata muhanda bata barpotinga handi ko mu kitabo ata twine kuguma tuzo mu mashomero ngo ntureba ukubashomesa nanye nani ndi umushara buje ngo tumushaka yari umushara ukayaguje kayagukorira namwe ndi ngo ndakubashereka ibintu warning y'abantu bakafunjo ako abantu bakafunzo umuringo gona numuteko kurebeka ngo mwayongera umana cyanya Bukanga primary school DHO kugambire kawo namuterra inspector of schools namuterra ije mishomesa zeje tuzo kujikiriza kusigaba namwe bayida namaze gambira na police
baza kwa settlement with immediate effect tubagumana bemerera bagasiga ishomero bakaranaga abana bakabanaga bakota abana bakagenda no ebyo mbyo mugogoza bakuntura imwe n'umuteko kureka ngo ishomero ryo cyanyabukanga primary school because hina abantu abakuru abarwo mu government abo kugira ngo yes ikiya ahabwe kiyagamba ishomero ryo mu mashomero gone harimo staff abo kunaga abana bakagenda njire nabireba ahakuba nuko mugashobwanye kunyine kwa niba nikora mu district ebiri kumina mwenda no mushango namaze kubigura nza kwateko mukuta haza minister of education urge twatanaze tubatuntumure batahe akatu inabana bashomere kandi abashomere je kurunje munonga tibine na bagereza aho bashabana n'imino yo semester yabarema abajine n'abajinaga kwayi kuyakubarwa mwana wawe ukahurira ngo wamuteka umwishomero nasiba nazana abashomesa tabariyo ukahurira so ebinde kunshasha nibishasha nabandi therefore with immediate effect minyeshaba Minister of Education twatana district yona haba hatabiro action yakorwa ikintu kigamba hegwa bushoborozi abantu abo babingwe mu government with immediate effect nagira ngo bonka bebembezi bariho kuhabara abakozi ba government okora kurunje mirimo yabo kugira ngo abantu bona bahikaho buhereza burunji nyowenka assistant RDC mu mogo cyo kunyine kwa nimba mu district nokole bungayamba mukama wanje RDC fu kure ngo twa reporting meje mibi Ndigirubert Ankunda ahabwa Modern Television.